ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилооти ахборҳои аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Наргиз Шарифзода. 22 апрел дар қасри Миллат асосгузори солҳо ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири корҳои хориҷӣ, иттиҳод ва рушди Британияи Кабир Дэвид Кэмеронро, ки дар доираи силсила сафарашон ба Осиёи марказӣ нахуст ба Тоҷикистон ташриф оварданд, ба ҳузур пазируфтанд. Дар рафти мулоқот масоили ҳамкории Тоҷикистон ва Британияи Кабир мавриди баррасӣ қарор дода шуд. мо Британияи Кабирро ба ҳайси шарики муҳим дар Аврупои ғарбӣ мешиносем. Кишвари мо ба рушду таҳкими муносибатҳои гуногун ҷанба бо подшоҳӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир менамояд, изҳор доштанд дар оғози суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Дэвид Кэмерон дар навбати худ аз густариши назараси робитаҳои гуногун ҷанбаи Тоҷикистону Британияи Кабир ва дурнамои хуби он изҳори қаноатмандӣ карданд. ҷонибҳо зимни мулоқот муносибатҳои ду кишварро дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодиву тиҷоратӣ, фарҳангӣ ва гуманитарӣ муҳокима карданд. тавсеяи робитаҳои байнипарлумонӣ низ аз мавзӯъҳои муҳими мулоқот буд. ҷалби сармояи подшоҳӣ ба бахшҳои саноати кӯҳӣ, металлургӣ, сабук, хӯрокворӣ, дорусозӣ ва соҳаи кишоварзии Тоҷикистон зарур шумурда шуд. ҷонибҳо ҳамчунин оид ба рушди ҳамкорӣ дар самти тавлиди энергияи сабз, гузариш ба иқтисоди сабз ва татбиқи лоиҳаҳои вобаста ба пешбурди иқтисоди рақамии сорӣ ҳавасмандӣ карданд. роҳандозии ҳамкории кишварҳо дар самти ҳалли мушкилоти обу иқлим, муҳоҷирати корӣ, гуногунсозии хатсарҳои ҳавопаймоӣ байни давлатҳо аз мавзӯъҳои дигари мулоқоти имрӯза буд. дар мулоқот ҳамкории Тоҷикистон ва подшоҳӣ дар самти ҳифзи амну субот дар минтақа низ баррасӣ гардид. 22 апрел асосгузори солҳо ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати анҷоми сафари расмӣ ба ҷумҳурии Италия ва Ватикан сафар намуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, вазирони корҳои дохилӣ, саноат ва технологияҳои нав, кишоварзӣ, энергетика, нақлиёт, фарҳанг, раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, директори агентии назорати маводи нашъовар ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ менамоянд. барномаи ахбори идома медиҳем. дар шаҳри Норак ба истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёди 180 иншоот ба нақша гирифта шудааст, ки то имрӯз 76 тои он сохта мавриди истифода қарор дода шуданд. айни замон корҳои созандагӣ дар варзишгоҳи марказӣ ва якчанд биноҳои истихоматии бисёр ошёна бо тарҳи муосир ва бо инобати унсурҳои хоси миллӣ идома дорад. гузориши ҳамкорамон Маҳмадалӣ Абдукарим дар ин хусус. шаҳри Норак дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон боз ҳам зебою диданӣ гардида, ҳамчун минтақаи сайёҳии мамлакат пайваста зери таваҷҷӯҳи сайёҳону ҷаҳонгардон қарор дорад. ҷиҳати боз ҳам назаррабо гардидани шаҳри нурофарон, айни замон дар деҳот ва маркази шаҳр тадбирҳои бунёдкорию созандагӣ бо вусъат идома дорад. айни замон раванди корҳои бунёдкорию созандагӣ дар 76 иншоот бо вусъат идома дорад. дар давоми соли гузашта, яъне дар доираи ҷашни 32-солагии истиқлолияти давлатӣ, агар дар шаҳри Норак 73 иншоот мавриди истифода қарор дода шуда бошад, давоми соли ҷорӣ, яъне соли 2024 дар шаҳри Норак 37 иншоот сохта мавриди истифода қарор дода мешавад. бунёди 180 иншооти гуногун соҳа дар доираи тадбирҳои созандагию бунёдкорӣ ба истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ шаҳодат аз он медиҳад, ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Норак дар ҳамдастӣ бо соҳибкорон ва рушди бахши хусусӣ корҳои бунёдкориро дар ин самт мувофиқи матлаб ба роҳ мондаанд. дар ҷодаи рушди соҳаи саноати шаҳр тибқи нақшаи таҳрезӣ гардида давоми 5 сол 20 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ бунёд ва мавриди истифода қарор дода мешаванд. корхонаи истеҳсоли равғанд аз шумораи он истеҳсолкунандагони маҳсулоти ватанӣ маҳсуб ёфта, айни замон марҳилаи охирини тадбирҳои бунёдкорӣ ва насби таҷҳизот дар ин корхона аз рӯи лоиҳа идома дорад. айни замон корҳои сохтмонӣ дар беморхонаи марказии шаҳри Норак, ки тибқи лоиҳа таҷдид аз навсозӣ рафта истодааст, дар ду навшона
با پین خاوز یک 15 اشیانه خانه استقامتی با استفاده داده شده است. در ورزشگاه مرکزی هم باشد 4 کارخانه ساختمانی کار کرده ایستاده است که زیاده 120 نفر همارازه کار کرده ایستاده است. در دایره تدبیرهای سازندگی به استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی عین زمان بنیاد ورزشگاه مرکزی شهر برای 10,000 جای نشست با مرام ادامه دارد. در بنیاد ورزشگاه مرکزی زیاده از 60 نفر ساکن محلی با جای کار تامین گردیدند. نوسازی بیمارخانه مرکزی شهر نورک از زمره انشاءات جشنی به استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی می باشد. روند کارهای بنیادکاری امکانیت می‌دهد که ساختمانچیان و بناکاران انشاءات جشنی را در مهلت معین گردیده تجدید و نوسازی نموده مورد استفاده قرار دهند. در نوسازی بیمارخانه مرکزی نزدیک به 80 نفر ساکن دیار سهمگذاری می‌نمایند. رواج تدبیرهای سازندگی را ما در زیاده از 8 بناهای بسیار قبطه از روی تر معاصر مشاهده نمودیم. ساختمانچیان و بناکاران و در مجموع بنیاد کنندگان بناهای بلند آشیانه استقامتی انشاءات جشنی وسعت تدبیرهای سازندگی را از دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و ثبات جامعه در دوران صاحب استقلالی مملکت ارزیابی می‌نمایند. اطلاع داده شد که از 180 انشاءات ساخته شونده تا امروز 73 انشاءات گوناگون ساحه بنیاد گردیده به استفاده داده شدند. محمد علی عبدالکریم، ایوب محموراد، نورک، اخبار. سال 2024 سال معرفتی حقوقی. سال معرفتی حقوقی اعلان گردیدن سال 2024 عامل مهم در راه آگاهی بیشتری ساکنان از حقوق و آزادی و تامین ولایت قانون در جامعه محسوب می‌یابد. با این مقصد برگزاری چاره‌بینی‌های فهماندهی در سرتاسر مملکت براه مانده شده است که هدف محوری آنها پیش از همه بلند برداشتن معرفت حقوقی ساکنان به حساب می‌رود. ابراهیم نظرالله‌زاده گزارش می‌دهد. سال 2024 سال معرفتی حقوقی تحت همین عنوان در ناحیه رودکی برای بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی پس کردن سطح کمبیزاتی در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره کمک‌های عنوانی اجتماعی با اهالی میز مدور برگزار گردید. در چاره‌بینی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، کارمندان تشکیلات‌های جمعیتی، روزنامه نسیم ایام و جماعت‌های شهرک و دهات اشتراک نمودند. در چاره‌بینی نتیجه کارهای به انجام رسانیده تشکیلات‌های جمعیتی در یکجایگی با بخش حفظ اجتماعی ناحیه از جانب مسئولان تشکیلات‌ها توسط پرزنتاسیا، ویدیورولیک‌های اجتماعی، اطلاعاتی، پادکست و ورقه‌های اطلاعاتی اوید به امتیازهایی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای عائله‌های کمبیزاعت جدا شده است معرفی کرده شد. ضمن برگزاری چاره‌بینی تاکید کرده شد که از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2024 سال معرفت حقوقی اعلام گردیده است. باعث خرسندی است که با پیشنهاد پرزیدنت کشور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بخشیده به استقبال 30مین سالگرد کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان سال 2024 سال معرفتی حقوقی اعلان گردید. این از این شهادت می‌دهد که تاجیکستان صاحب استقلال ما که امروز در تمام دنیا همچون یک کشور صاحب استقلال دنیوی دموکراسی برای شهروندان همه شرایط ها فراهم آورده شده است و همچون یک کشور پیشرفته شناخته شده است. امسال باز یک بار دیگر توجه به حفظ حقوق شهروندان و طبقه های نیازمند به شخصان دارای معیوبیت، شخصان کمبیزاعت که به واسطه در این سم توجه کردن بهر حفظ حقوق شهروندان امکانیت مساعد فراهم آید. مورد به تاکید است که برگزاری چاره‌بینی‌های اطلاعاتی در سطح محل اوید به بلند گردیدن فرهنگ حقوقی اهالی یکی از سمت‌های اساسی تطبیق پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی میباشد. اشتراکچیان چاره‌بینی وابسته به بلند برداشتن معرفت حقوقی و سطح دانش اهالی، پیشگیری از شامل‌شوی به گروه‌های افراطی، استفاده درست شبکه‌های اجتماعی، تربیت حسی نسل نورس در روحیه خودآگاهی و وطن‌دوستی
шомил шудани ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ба роҳ мондани ҳамкориҳои судманд бо муассисаи таълимӣ ва саҳм гузоштан дар ободонӣ ва рушди маҳал суханронӣ намуданд. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ҳамасола бо сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қаламрави мамлакат бо фарогирии қишрҳои гуногуни ҷомеа баргузор мегардад. ҳадаф аз баргузории озмун дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи фарҳангу санъат мебошад. даври якуми ин озмун дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ низ баргузор гардид ки дар он дӯстдорони санъату ҳунар аз рӯи низомнома фаъолона иштирок намуданд. гузориши Олим Носирзода. дар толори филармонияи мардумӣ ба номи Одина Ҳошими ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман бо омодагиҳои ҳамаҷониба аз рӯи жанрҳои муайяншудаи низомнома дар даври ноҳиявии озмун маҳорату истеъдоди ҳунарии хешро пешниҳод намуданд. ибтидои озмун бо намоиши намунаҳои ҳунари дастии иштирокчиён аз рӯи номинатсияи санъати тасвирӣ дар жанри ороиши амалӣ бо риояи расму анъанаҳои миллӣ ки маҳсули эҷоду тахаюли худро бо тасвири манзараҳои зебои диёр ва риояи дигар талаботҳои низомнома пешкаш карданд оғоз гардид. дар идомаи озмун аз рӯи ду номинатсияи дигар навозандагӣ ва сарояндагии иштирокчиён суруду таронаҳои ватандӯстона ва оҳангҳои ҷаззобу дилнишинро бо маҳорати баланд иҷро намуданд. бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон таи чанд сол аст ки як қатор озмунҳо роҳандозӣ шудааст ки Тоҷикистон ватани азизам ҳам яке аз дар қатори ҳамин озмунҳо мебошад. соли шашум аст ки ин озмуни ҷумҳуриявӣ дар мамлакат баргузор мегардад. пеш аз оне ки даври якум баргузор мегардад мо худамон ҳайати ҳакамон ташкил намуда дар байни ҷамоатҳо дар байни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ин озмунро мегзаронем ва имсол хушбахтона 113 нафар шумораи иштирокчиён доштем ки аз байни онҳо ба даври якуми ноҳиявӣ пешниҳод намудем. комила фақирова яке аз иштирокчиёни фаъоли озмуни мазкур аз рӯи жанри анъанавӣ буда дар даври ноҳиявӣ суруд дар васфу тараннуми ватанро бо оҳанги халқӣ дар сатҳи баланд иҷро намуда аз ҷониби ҳайати ҳакамон бо додани мақоми аввал ба даври вилоятии озмун роҳхат пайдо кард. ман дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман бори сеюм аст ки иштирок мекунам ва то даври вилоятӣ роҳхат ёфтам ва имсол бо тайёрии ҷиддӣ баромад карда истодам ва мехоҳам ки то даври ҷумҳуриявӣ роҳхат ёфта баргузории ҳамасолаи озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман дар баробари дарёфти истеъдодҳои нав ҳамчунин ҷиҳати ҳифзу муаррифии дастовардҳои замони истиқлоли давлатӣ арҷ гузоштан ба анъанаҳои милливу мероси пурғановати ниёгон табсвири табиати зебоманзари Тоҷикистон ва эҳё намудани ҳунарҳои мардумии заминаи созгор мегузорад. дар интиҳо пас аз натиҷагирии ҳайати ҳакамон аз шумори 30 нафар иштирокчии даври ноҳиявӣ 16 нафар ба даври вилоятӣ роҳхат ёфтанд. Олим Носирзода, Олими Мирзо, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, Ахбор. соли гузашта дар ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи Гран-при Душанбе 2023 доир шуда буд ки ҷудочиёни тоҷик дар байни 40 дастаи иштирокчӣ аз рӯи натиҷаҳои дастави мақоми аввалро соҳиб шуда буданд. инчунин моҳи март мусобиқаи панҷуми байналмилалӣ оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе доир шуд ки дар ин мусобиқаи байналмилалӣ низ паҳлавонон бо гирифтани 14 медал байни дигар дастаҳои ҷои якумро соҳиб шуданд. дар соли 2024 боз ду мусобиқаи байналмилалӣ аз ҷумла аз 3 то 5 майи соли 2024 дар ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи Гранд-слам Душанбе 2024 баргузор мегардад. айни замон омодагӣ ба мусобиқаи сайри ҷаҳонии ҷудо дар Тоҷикистон чӣ гуна аст? тафсилот дар гузориши Наврӯзшоҳи Азизулло. дастаи ҷудочиёни тоҷик барои иштирок дар мусобиқаи сайри ҷаҳонии ҷудо Гранд-слам Душанбе 2024 ки дар таърихи Тоҷикистон бори аввал гузаронида мешавад омодагӣ доранд. варзишгарони тоҷик баъди тамрин дар ду давлати дигар омодагиро дар Тоҷикистон то санаи 2 май идома медиҳанд. тӯли як моҳ мешавад ки машқҳои худро саҳару бегоҳ идома дода истодаем. аз пеш моро мусобиқати Гранд-слами Душанбе интизор мебошад. мо барои он мусобиқа хеле тайёрии худро ҷиддӣ дида истодаем. тими миллии кишвар дар ду баъз тамрин саҳар аз ними саҳар ва аз ним бегоҳ омодагии худро дида истоданд. мо қабл аз ин машқҳои дастаҷамиро дар шаҳри Анталия давлати Туркия гузарондем. дар маҷмӯъ дар мусобиқаи байналмилалии Гранд-слам Душанбе 2024 иштироки варзишгарони зиёда аз 60 давлати дунё дар назар аст. аллакай зиёда аз 50 давлат барои иштирок дар чорабинии сатҳи баланди байналмилалӣ омодагии худро изҳор доштанд.
در این گراند اسلام زیاده از 60 دولت جهان اشتراک میکنند. در این تا امروز قریب 52 دولت و زیاده از 300 ورزشگر نامنوشته شدگی‌اند. مهم این گراند اسلام باز از چی عبارت است که در این گراند اسلام یکی از گراند اسلام هایی که آخرینی که پیش از چمپیونات جهان و بازی‌های المپیک میباشد که بسیار ورزشگران جهان کوشش میکنند که در این گراند اسلام دوشنبه اشتراک کنند. مسابقه بین المللی گراند اسلام دوشنبه 2024 در قلب تاجیکستان از 3 تا 5 می سال 2024 دایر می‌گردد. قرار رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهتی در مؤسسه دولتی قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی در سطح بلند دایر نمودن چهاربینی به تصویب رسیده است. امروز که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای ورزشکاران شرایط ضروری را جهتی مشق و تمرین و برگزاری چهاربینی‌های گوناگون فراهم آورده است، با مهارت بلند ورزشی به دست آوردن نشاندادها از هدف اساسی جوانان خویشتن‌شناس محسوب می‌یابد. نه تنها یک نفر دو نفر عائله یا اینکه دوستان ما در بر ما، بلکه تمام اهالی جمهوری تاجیکستان تمام آنها ما را دستگیری می‌نمایند و در پهلوی ما می‌باشند. برای همین ما باید ناموس و حس ملی خود را گرفته در همین مسابقه‌ها که مغز در وطن خودمان برگزار می‌گردند خوب هنرنمایی کرده. مقصد اساسی ما به دست آوردن مدال میباشد. تنها دوام یک سال اخیر در سطح بلند میزبانی شدن دو مسابقه ورزشی بین المللی گراند پری دوشنبه 2023 با اشتراک 315 ورزشکار از 40 دولت دنیا و مسابقه پنجم بین المللی باید با گشتین ملی گشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه هوسمندی بهترین ورزشکاران جهان را برای اشتراک در چهاربینی‌های تاجیکستان افزون گردانیده است. اینچنین ماه اکتبر در شهر دوشنبه چمپیونات جهان اوید به جودو بین نورسان و جوانان در سال 2024 دایر می‌گردد. من دو مرتبه به تاجیکستان آمدم. تاجیکستان کشور خیلی زیباست و مردمش خیلی خوشمعامله و خوش صحبت هستند. تاجیکستان کشور ترقی کرده و پیشرفته است. ما دوست می‌داریم که ورزش را در تاجیکستان و شریلانکا ترقی دهیم. امکاناتی که به ما دادن واقعا خیلی خوب، عالی و در حد بی‌نظیره. Первый раз в Таджикистане, но ребята, спортсмены, друзья ездят постоянно, каждый год, и всегда прием очень теплый, всем нравится, и все с удовольствием сюда приезжают. Удивительная атмосфера, и, наверное, это все завязано на гостеприимстве местного народа, поэтому с огромным удовольствием приглашайте, будем приезжать. مسابقه گراند اسلام دوشنبه 2024 یکی از کلانترین چهاربینی‌های ورزشی جهان قبل از برگزاری بازی‌های المپیک پاریژ 2024 به حساب می‌رود. اولین مهمه بهترین‌های جودوی جهان به تاجیکستان آمده در سیر جهانی جودو اشتراک می‌کنند. از جانب دیگر چهاربینی که در تاجیکستان دایر می‌گردد برای ورزشکاران سیاره جهت مستحکم کردن موقع خود در رده‌بندی جهانی نقش مهم دارد. از همه مهمی گراند اسلام دوشنبه این در آن است که ورزشکاران ما امکانیت پیدا میکنند که در وطن خودشان در زادگاهشان گشتین بهترین نشان دهند، نتیجه به دست بیارند و صاحب حالهای المپیک شوند که در بازی‌های المپیک پاریژ 2024 اشتراک کنند. تدبیراندیشی‌های دائمی شهرداری دوشنبه و فراهم آوردن امکانیت برای مهیا شدن شرایط جهت گذراندن مسابقه‌های بین المللی، رشد ورزش و بلند گردیدن موقع تاجیکستان در سطح بین المللی مساعدت نمود. توسط در سطح بلند دایر کردن تاجیکستان اولین گراند اسلام دوشنبه 2024 را در صحیفه ورزشی جهان چون ناتکرارترین مسابقه در تاریخ ثبت خواهد نمود. مسابقه بین المللی گراند اسلام دوشنبه 2024 در مؤسسه دولتی قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی دایر می‌گردد و حالا کارهای آمادگی جریان دارد. برای اشتراک در این مسابقه نمایندگان زیاد از 60 دولت دنیا به جمهوری تاجیکستان تشریف آورده بهترین جودوچیان جهان با دست آوردن جایهای افتخاری این مسابقه بین المللی بین هم در شهر دوشنبه رقابت می‌کنند. نوروزشاه عزیزالله رستم کریم، دوشنبه اخبار. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. خیر، سلامت باشید.